En lep dober večer vsem skupaj. Hvala lepo vsem, da ste se udeležili v takem številu. 4. mesto knjige je pred vrati, tokrat tema voda. Vodo smo zdaj nekako, bali smo se, da je bila izbira mogoče te teme prenevarna, en mesec dežja, skoraj nas je odplaknilo, ampak kot kaže na prvi v bistvu pomladni dan. Letos bomo verjetno pomlad imeli kakšen teden, še manj, verjetno poletje se začenja že čez par dni. Tako da, opustili smo vodo za sabo, ni nas odplaknilo, mi se bomo podali v globine. Čaka nas 8 neverjetnih dni na različnih lokacijah, odpirali bomo različne teme, zanimivi gostje, prosim vsi, da si poberete tudi tam pri vhodu program, res bo intenzivno, tako da hvala, da ste prišli na ta prvi dan in gotovo neverjetna čast nas je doletela, da se je v urniku, kot ga ima naš gost, tudi v plodnosti pisanja, ki ga ima, si vzel, odtrgal čas, da je nalašč iz Zagreba prepotoval do Nove Gorice in da je odprl ta naš festival. Milenko Jergovič je gotovo ena izmed najpomembnejših trenutno in verjetno se bo v zgodovini pokazalo tudi na splošno literarnih imen bivšega prostora. Gotovo je eden izmed avtorjev, ki v središče svojega opusa daje spomin, refleksijo spomina, mogoče je ena izmed tragik razbitja nekih skupnih tvorb, kot je gotovo bila recimo Avstro-Ogrska in kot gotovo tudi Jugoslavija, je bilo nekako izguba nekih skupnih spominov in gotovo je Milenko Jergovič eden izmed avtorjev, ki se trudi to šešivati, vendar ne na nek način ustvarjanja, oziroma ne nujno na način ustvarjanja neke velike naracije, velike zgodbe, ampak izhajajoč iz svojega življenja, iz svojih ulic, iz dogodkov, ki so se dogajali v prostoru in tudi pop dogodkov, nogometa, košarke, tako da gotovo je to en način, ki je pomemben tudi za naš prostor, Nova Gorica, Gorica, vsa vojna območja dejansko trpijo za neke vrste izgubo spomina oziroma za nekimi retroaktivnimi ustvarjanji umetnega spomina in mogoče je del gotovo umetnosti in književnosti, da se trudi iti v globine in ga se šiti. Res, dame in gospodje, en lep aplavz za Milenka Jergoviča. Kdo drugi, če govorimo o spominu, kdo drugi bi vodil lahko ta dogodek kot ko bi rekli, vest in spomin Goriške Anja Medved. Izvolite. Meni je osebno veliko čast, da predstavljam tukaj Miljenka in sem tudi zelo vesela, da si v Novi Gorici, na tem obmejnem prostoru, ki mislim, da je tudi tvoj v tem smislu, da si pisatelj meje. Ne vem, če ga je treba posebej predstavljati, ker mislim, da vsi tisti, ki berete, ga poznate. Če pa ne berete, potem pa boste verjetno začeli brati, če vzamete v roke katerokoli knjigo, predvsem zbirke kratkih zgodb, naprimer Marlboro Sarajevo. In Miljenko je sicer hrvaški pisatelj, ampak se je rodil v Sarajevu. In tako verjetno kot marsikateri Sarajevčan ima tudi druge gene različnih etnij, narodnosti.
in med drugim tudi nekaj genov iz Kneže pri Tolminu. Tako da me zanima, a si kdaj obiskal Knežo? Dobar dan. Ja ću govoriti na ovom čudnom jeziku kojeg se sjećate iz prethodnih vremena. A da, moj djed Franjo Rejc je bio Slovenac. Sad, ovo kad kažem Slovenac, to danas zvuči drugčije nego što je zvučalo u njegovo vrijeme i to zapravo znači nešto sasvim drugo od onog što je njemu značilo. On je najveći dio svog života proveo u Bosni, bio je željezničar, pa je radio u Doboju, Zenici, Kaknju, Sarajevu, ali on bio Slovenac. On je imao trojicu braće koji su imali istog oca i istu majku kao i on, ali oni nisu bili Slovenci, njima jednostavno to nekako nije bilo važno, oni su na kraju postali Hrvati. Inače, u Bosni kogod nije pravoslavac ili nije musliman, nego je recimo katolik ili čak protestant, pa makar bio Poljak, Čeh, Nijemac, Austrijanac, a bilo je i takvih tokom 20. vijeka, je na kraju linijom manjeg otpora postajao Hrvat. Hrvati da imaju svijest o tome, imali bi svijest o vlastitom imperijalizmu i hegemonizmu, međutim Hrvati naravno nemaju svijest o tome, Hrvati su mali pa jednostavno tu stvar ne osjećaju tako, ali moj djed, on je dakle cijeloga života bio Slovenac, bio je čak i pretplaćen na Primorske novice, što je bilo totalno ekscentrično, jer bi mu Primorske novice došle sa zakašnjenjem od 7 dana, ali on je uredno čitao Primorske novice i zapravo to njegovo slovenstvo imalo jedan, kako bi se reklo, vrlo dubok, vrlo raskošan sadržaj koji se nije nužno ticao neke nacionalne pripadnosti, nego se ticao nekih puno dubljih slojeva identiteta. Ticao se njegovog djetinjstva u Kneži, ticao se nekih njegovih starih tetki koje se nisu udavale i koje su njega strašno voljele, ticao se njegovih formativnih godina koje su bile označene gorčinom u odnosu na ono što je od njegovog prazavičaja ostalo i što se sa njegovim prazavičajem događalo u razgraničenju Italije i Jugoslavije 1919. godine. Bilo je označeno time što je on, naime, njegovi prvi rođaci su bili u Tigru i onda je on živeći u Sarajevu bio neka vrsta izdvojene tigrove čelije i čuvar njihove dokumentacije. I moj djed je, ja to danas tako u polušali, poluzbilji govorim, bio zapravo ozbiljan terorist. Mislim, Tigr je bio teroristička organizacija iz današnje perspektive gledano i on koji nije bio naročito hrabar čovjek, njemu je to bila neka strašno važna i ispunjujuća stvar. I ta stvar je bila dio tog njegovog slovenstva. I on je također na neki način bio čovjek sa granice. Osim što je njegov zavičaj, osim što je Kneža bila mjesto na granici, osim što je on, to nisam spomenuo,
u Prvom svjetskom ratu, naravno gdje je bio, nego na Soškoj fronti, mislim. Svi Bosanci su naime ratovali na Soškoj fronti. Ove druge su poslali na neke normalne fronte, u neku Galiciju, ne znam šta, a glupe Bosance su poslali na Soču, jer tu, mislim, niko normalan nije ratovao, mislim, kako bi se reklo, osvajali su vrhove neosvojivih planina i ginuli, a da sami nisu ni znali zašto ginu. Dakle, ne samo što je po tome bio čovjek sa granice, on je bio čovjek sa granice i po tome što je život proveo u Bosni, koja je na neki način zemlja ljudi sa granice. Bez obzira na to što je Bosna terra interior, Bosna je unutarnja zemlja, ali ti ljudi iz Bosne nisu unutarnji ljudi i nisu ljudi jasnih i nedvosmislenih identiteta, nego su ljudi, blago rečeno, sumnjivih identiteta ili identiteta koji obično nisu samo jedno, nego su i još nešto. A ako slučajno nisu i to još nešto, onda su protiv tog nečega. A identitet koji je protiv drugog identiteta, to je također identitet sa granice. I zapravo mi se sad nalazimo na najljepšem mjestu tog graničnog identiteta i tog identiteta koji je protiv onog drugog identiteta. Jer Nova Gorica je nastala protiv Gorice, koja je protiv Nove Gorice. Ne, nastala je zanalašč, da, predvsem zato, da se bo videlo na drugi strani, kako lahko eno mesto sije preko meje, se pravi, kako lahko jugoslovansko-socialistično mesto je zavidanja vredno iz Zahoda. Ne? Ampak to mi je bilo zanimivo, kako je tvoj pranono v bistvu lih tako živel v neki skupni državi, ne? Se pravi v Avstriji in znotraj te države je šel v Bosno. Zdaj smo izgubili naslednjo skupno državo, Jugoslavijo, in imam občutek, da ti imperiji pridejo, grejo, medtem ko družine pa ostajajo, tudi v tvojih knjigah preživijo, ne? Lahko klavrno, ampak ostanejo. In zanima me, kaj misliš, oziroma kaj tebi pomeni ta osebni spomin v odnosu do pripovedovanja preteklosti neke zemlje? Pa, taj moment da imperije, da države nestaju, a da družine, da porodice na ovakav ili onakav način ostaju, to je nešto što je jako važno, ali o čemu ljudi ne razmišljaju. Jer kad bi o tome više razmišljali, na neki način bi bili odgovorniji i prema svojim sjećanjima i prema nestalim državama i nestalim carstvima. U mom konkretnom slučaju to znači da je moj pranono, dakle, otac ovog mog nona o kojem sam malo prije pričao, on je bio kovač iz Kneže, u stvari tad je bio kovač u Tolminu, i on je 1890 i neke, u vrijeme kad se gradila Sarajevska katedrala, išao u Sarajevo da kuje kvake i one metalne dijelove na vratima katedrale. I tako je taj ludi kovač
vjerovatno prvi put čuo za Bosnu i za Sarajevo i tako je on prvi put otišao tamo. Inače, on je bio strašan, nepodnošljiv lik, bio je notorni alkoholičar i porodični zlostavljač, to jest porodično zlostavljač je bio zato što je bio notorni alkoholičar, a notorni alkoholičar je možda bio zato što je bio kovač. I njegov alkohol je ubio sve oko njega i frustrirao sve oko njega, jedino nije mogao ubiti njega. Jer je on živio skoro 90 godina i umro je u bolnici u Zenici zato što je dobio upalu pluća jer je prethodno pijan u januaru mjesecu 1943. godine, pijan je zaspao u snijegu. I onda je završio s upalom pluća u bolnici i onda je tako bolestan od upale pluća djeci ispod prozora bolničkih bacao novac da mu odu u bolničku ambulantu kupiti medicinskog alkohola da pije. Dakle, to je bio jedan takav luđak. Kad je, opet se nadovezujem, kad je Jan Cvitković snimio Kruh i mlijeko, ja sam mu rekao da je to zapravo to kao da je snimao film o mom pradjedu u drugom vremenu. On je bio, dakle, predak tih likova iz Cvitkovićevog filma, dakle, potpuni luđak, manijak, alkoholičar, kreten, ali, mislim, fascinantan lik, mislim, kovač. I bio je čovjek sa granice. Moj nono je također bio čovjek sa granice, s tim da je on bio neobičan granični slučaj. Jer on je, dakle, iz Bosne išao na Sošku frontu, tu je ratovao, ratujući praktično u svom zavičaju, nakon toga je pao u talijansko zarobljeništvo. I još 2 godine nakon Velikog rata je on ostao u talijanskom zarobljeništvu, to je onda tako bivalo. Tad je savršeno naučio talijanski i vratio se sa najljepšim mogućim pričama i o Talijanima i o talijanskom zarobljeništvu i o tome njemu je zapravo bilo u tom talijanskom zarobljeništvu bolje nego sa njegovim ludim ocem alkoholičarem i sa tom nesretnom, rastrojenom porodicom. A zapravo bilo mu je bolje i zato što su to bila neka vremena prije ovih vremena o kojima mi govorimo. To su bila neka vremena kad se zarobljenike nije tretiralo kao stoku, to su bila vremena kad odnosi između Talijana i Slovenaca ili odnosi između Talijana i Slavena uopće nisu bili loši, jer su jedni i drugi živjeli u Austro-Ugarskoj i sve je zapravo bilo manje više ok. Talijani sa ovog sjevera nisu baš bili sretni Austro-Ugarskom, nisu ni Slaveni bili nešto sretni Austro-Ugarskom, ali je zapravo ta zemlja u odnosu na njih dobro funkcionirala. A si to v bistvu kako se tudi ta ideja Avstrije kot neke ječe narodov, v bistvu, če pogledamo malo bolj od blizu, mogoče je to nekaj drugega bilo, sigurno je bilo nekaj drugega. Predvsem ni bila ta inštitucija nacionalna še tako prisotna, kot je danes. In zdaj, če se vrnem v Sarajevo, pred kratkim sem slučajno videla nazaj na YouTubeu, sem si poiskala skeč od top liste nadrealistov Sarajevski zid. In to je bil baje posnet malo potem, ko se je zrušil Berlinski zid. Mislim, skeč je neverjetno duhovit in genijalen, čeprav nič smešen danes, ker je neverjetno, kaj se je potem zgodilo v Sarajevu.
Pa, mislim, da. Da je ta humor, ki smo ga vsi razumeli, tako klavrno zatajil. Za početak Top lista nadrealista je stvarno bila dobra. Mislim, to je na nivou naracije, na nivou priče, na nivou skeča, šale, to je bilo dobro. I to je bilo zasnovano na pretjerivanju. Njihov humor je, inače, taj bosanski humor zasnovan na apsurdu i zasnovano na paradoksu i na pretjerivanju. I oni su pretjerivali na političke teme. A problem naš se sastoji u tome što smo uvijek u sljedećoj fazi uspijevali sustići ono što je u prethodnoj fazi bilo pretjerivanje. I što je na kraju Top lista nadrealista nestala ne toliko zbog rata, iako je tehnički zaista nestala zbog rata, nego je nestala zato što je pretjerivanje postalo nemoguće. I postalo je nemoguće izmisliti nešto luđe od stvarnosti. I u osnovi mi sljedećih 30 godina živimo u zemljama i u vremenima gdje je postalo nemoguće pretjerati u odnosu na stvarnost. To je bila naša situacija iz 90-ih godina. To je nešto manje bila slovenska situacija, iako i u Sloveniji postoje ti neki elementi koji su potpuno suludo i krvavo balkanoidni i kretenski na balkanski način. Mislim, Zmago Jelinčić je kao lik iz Top liste nadrealista. On je potpuno nevjerojatan. On je recimo najbalkanskija pojava u Sloveniji. Ali pravi problem će se dogoditi naravno na kraju kad cijeli svijet postane Balkan. Jer mislim, vi danas kad gledate Donalda Trumpa, on je stvarno lik iz Top liste nadrealista. Potpuno je nevjerovatno da je to stvarni čovjek i da je ono što on tvita, ono što on govori, da je to za prave, da je to stvarno. To djeluje kao da je neki bosanski humor. Ker zdaj tudi boljše razumem, ti pišeš itak težko razumeti, kje se nahajamo, ali smo v romanu, ali smo v kratkih zgodbah. Predvsem pa nikoli nismo prav sigurni, ali smo v neki resničnosti preteklosti, ali se poslužuješ, ali se poslužuješ neke fikcije, v katero pač podlagaš neke zgodovinska dejstva, ali obratno, ne? Da smo v neki zgodovini, neki preteklosti, ki temelji na zgodovinskih dejstvih, ampak so potem zapolnjeni z nekim imaginarnim. Mislim, da to ni nikoli slučaj pri tebi, ampak to mešanje, mešanje, kaj je res in kaj je imaginarno, je pri tebi zelo, zelo očitno. S tem, da seveda tudi zgodovina ni polje neke, govorimo o preteklosti, smo zmeraj na trhlih tleh, ne vemo, kaj se je v resnici zgodilo, tako da imaginarno mora biti prisotno, če karkoli rečemo o preteklosti. Pa imaginarno mora biti prisutno iz jednog
drugog, čini mi se, važnijeg razloga. Naime, stvarnost je loš materijal za književnost, jer stvarnost djeluje neuvjerljivo i nevjerovatno. Osim ako se recimo ne rodite kao Lojze Kovačić u potpuno ludim okolnostima, u potpuno ludoj porodici, i ako vas zajedno sa tom vašom ludom porodicom ne protjeraju iz Švicarske gdje ste se rodili i odrasli u Sloveniju, i to ne u bilo kakvu Sloveniju, nego u najsiromašnije i najjadnije selo u Sloveniji. Takva stvarnost može funkcionisati u književnosti, ali ova obična naša light stvarnost je nevjerojatna, je potpuno neuvjerljiva, je trivialna, nemoguća, izmišljena. Fikcija zapravo služi tome da stvarnost učini mogućom, da je učini vjerovatno. Da. I ja, s druge strane, jako volim tu književnost, te tekstove, te knjige za koje nikako ne možete biti sigurni je li to ovo ili je to ono, je li sad to mislim, je li to stvarno ili mislim šta je sad njemu. Ima jedan genijalni i ludi i podcijenjeni talijanski pisac koji se zvao Curzio Malaparte. On je napisao barem dvije potpuno genijalne knjige, to su Kaput i Koža, za koje je totalno neizvjesno, mislim, šta je on tu zapravo pisao. Recimo, on je tokom Drugog svjetskog rata bio novinski reporter. Te njegove reportaže su kako bi se reklo, na nivou ove faktografske žurnalističke istine vrlo sumnjive. Ali one su u nekom višem smislu istinitije od bilo čega što je neki novinar, što je neki novinski reporter mogao donijeti od nekud. Ker so literatura. Da. Ker se že pogovarjamo o tem, kaj je res v smislu na meji, tukaj smo na meji. In ko imaš zdaj dve različni interpretacije preteklosti, se pravi, isti datum pomeni nekaj drugega v Novi Gorici ali pa v Gorici v Italiji. In zdaj te meje ni več. In nekako se zdi logično, da si bomo povedali pa eno zgodbo, ki bo veljala za vse. In ta zgodba nekako ne more funkcionirati. Zame je bila ta uvod v čitanko, zgodovinsko čitanko, nekaj, kar mi je osmiselno, to, kar sicer počnemo v Gorici, namreč na meji že odkar ni meje, zbiramo spomine, tako Novogoričanov kot Goričanov. In tam si zelo lepo povedal, da, ne bom zdaj prebrala, ampak dal si primer družinskega spominskega albuma. In mislim, da je prav ta narativna oblika tista, ki je najbolj primerna za mejne zgodbe, ne? Ker nima enega protagonista, ampak v spominskem albumu je lahko več protagonistov in je več zgodb in je lahko več resnic.
in lahko sobivajo ena poleg druge in to postanejo potem naše zgodbe. Samo jednu, kako bi se reklo, s jednom stvari se ne slažem. Nikad nije više istina. I meni je do toga jako stalo. Istina je samo jedna. Istina može biti samo jedna. Ne može biti više istina. Ne postoji talijanska istina o Gorici i slovenska istina o Gorici. To ne, naprosto ne. Istina je nedjeljiva. Istina je jedna i jedina, a različite mogu biti i različite jesu perspektive. Jer, mislim, kad vi 45 godina gledate iz Gorice prema toj strašnoj Jugoslaviji i prema toj strašnoj betonskoj, modernističkoj metastazi koja nastaje sa druge strane granice, vaša perspektiva je potpuno različita od vaše perspektive kad gledate na talijansku stranu granice, kad u svakom Talijanu i u svim Talijanima vidite male Mussolinije koji su se od 43. krenuli praviti da nisu Mussolini, a savršeno je jasno da su oni zapravo isti oni koji su bili. To su dakle dvije različite perspektive koje čine jednu fantastičnu istinu. I ta istina je literarno strašno privlačna, strašno uzbudljiva, strašno zanimljiva i mislim, i čovjek bi se, mislim, ja vama zavidim na tome, ja vama lično zavidim na tome, jer vi se možete cijeli život baviti tom ludom istinom od te dvije perspektive. Jer ta činjenica te dvije perspektive stvara vrlo uzbudljive, od čovjeka do čovjeka, vrlo uzbudljive reakcije. Imate ljude u kojima se budi manijakalna mržnja prema onima s druge strane. Imate ljude koji su znatiželjni i koji primaju ono što se događa na drugoj strani, bez obzira na to da li je granica otvorena ili zatvorena, jer preko granice se uvijek saznaje. Vjerovatno se više saznavalo preko zatvorene granice nego preko otvorene granice, to je još jedan paradoks. Ali i ovi koji reagiraju mržnjom i ovi koji reagiraju interesom zapravo u sebi ponesu nešto od onih drugih. I zapravo su Slovenci iz Nove Gorice neka vrsta antitalijana ili su neka vrsta Talijana. Isto kao što su Talijani iz Gorice neka vrsta antislovenaca ili neka vrsta Slovenaca. Ali svejedno je li anti ili nije anti, ljudi sa granice su uvijek ljudi sa obje strane granice. I to se manifestira zaista na najrazličitije načine. Recimo najekstremniji u negativnom smislu i najstrašniji primjer čovjeka sa granice, kojeg se ja uvijek prisjetim, meni najstrašniji, je bio čovjek koji se zvao Otilio Globocnik ili Otilio Globočnik, koji je bio među SS-ovcima u Poljskoj, on je bio najgori. On je na kraju bio general SS-a i najstrašniji njemački zločinac iz Poljske, iz Drugog svjetskog rata.
on je naravno, kao što mu se čuje u imenu i prezimenu, bio Slovenac. I to ne da je bio Slovenac po ocu, on je bio Slovenac i po ocu, i po majci, i po zavičaju, i po svemu. On je bio čovjek odavde. I pri tome je njegova transformacija, njegova reakcija, njegovo pretvaranje u Nijemca zapravo jedan od gotovo tipičnih slučajeva, jedna od tipičnih reakcija ljudi sa granice. E sad, nadam se da ne moram navoditi ove suprotne primjere koji bi pokazali da je to i nešto drugo, jer mislim, to nam je jasno. Ja, ker na meji se zrcalimo, ne? In po drugi strani tudi rabimo, ne? Tistega na drugi strani, ker tako vsaj vemo, kdo smo, vsaj mislimo si, da je to način, kako se definira. In no, če pomislim na našo generacijo, naprimer, ne, v odnosu do naše bivše skupne države, mislim, da smo nekako, vsaj jasno, sem tista, ki sem se zavedla, da je naša država propadla takrat, je že ni bilo več in ti ugotoviš, da nisi bil niti v Sarajevu, niti v Beogradu, niti nikjer, ker do leta 1991 se mi je zdelo, da je vse, kar se dogaja zanimivega na Zahodu. Ne? In potem odkriješ, da ti zmanjka tvoja zemlja, čeprav nisi nikoli vedel, da si tam doma, ampak z branjem tvojih knjig odkrivaš, da si že zelo bil tam doma in da tudi, da si to zemljo imel rad in da, ampak seveda si moraš vzeti čas za to, da prideš do tega, ne? Ker način, kako pišeš, ti nas pelješ za roko, da pridemo do svojih spominov. Eurokrem, o katerem govoriš, je drugačen tvoj kot moj, ampak ne dosti drugačen. Nekako s tem, ko se prebuja ta nostalgija za to bivšo državo, nad njo seveda tudi je ta grozljiva misel, ne, kako je možno, da smo jo uspeli tako sesuti. Mislim, tle bi se tudi vprašala, kaj je nostalgija. Ne? Jugo-nostalgija je nekaj tako skoraj kot žaljivka. Ne? Ampak za nas, če nostalgija obstaja, in če te veže na nek čas, ki je bil pred 91, to je bila nostalgija, ampak ne zaradi Jugoslavije, ne zaradi politike, ne zaradi države, ampak zaradi tega skupnega bazena enih emocij, ki pa me povezujejo s tabo in še s kom, ki ga ne poznam v tem trenutku, naprimer. To je zapravo jako puno nimalo jednostavnih pitanja. Najprije ja mislim da je činjenica da se jedna država raspala, da to nije ni po čemu tragična činjenica. Tragičan je način na koji se ta država raspala i tragično je ono što je nakon te države nastalo. Tragične su male, nefunkcionalne i provincijalne države koje su nastale nakon Jugoslavije. To je nešto što je po nas tragično. Mi raspadom Jugoslavije nismo zapravo izgubili ništa, jer sve ono što smo imali prethodno imamo
možemo imati danas ako imamo zatim potrebu, iako smo na kraju krajeva pismeni i kulturni ljudi, jer knjige koje smo čitali naših pisaca iz Jugoslavije, to su i dalje knjige naših pisaca iz Jugoslavije. Ja bez ikakvog problema našim piscima i našom kulturom, našom književnošću doživljavam ono što nastaje na prostorima pa bivše Jugoslavije. Nije to, nisam ja zbog toga ni jugonostalgičar, ni jugoslaven, ni ne znam šta, nego se ja naprosto vodim nečim što je notorno, a notorna je naša jezička i kulturna bliskost i notorno je da neko iz Nove Gorice bolje razumije nekoga iz Skoplja nego nekoga iz Brisela. Ukoliko to nije tako, onda sa njim nešto nije u redu, onda on ne zna svoj materinji jezik. To je pitanje poznavanja svog materinjeg jezika i to je pitanje identifikacije sa vlastitom kulturom, a ne sa kulturom onih u Makedoniji. Oni u Makedoniji su dio vaše kulture, mislim, zato što, jednostavno dogodila se ta nesreća da i jedni i drugi i treći budemo Slaveni i da još pri tome imamo taj dobar komad zajedničke istorije. Zapravo, cjelokupna istorija je nama više manje zajednička, osim što ste vi živjeli pod Habsburzima duže vrijeme, dok sam ja duže vrijeme živio pod Turskom i pod Istanbulom. Istina, u mom slučaju to nije bilo baš sasvim tako, jer je samo jedna moja prababa bila iz te Bosne, te Turske Bosne, a ovi ostali su došli sa carem Franjom Josipom i jednostavno se naselili, ali ja u kulturološkom smislu ja sam ipak taj neki nasljednik Otomanskog imperija, ali sve ostalo nam je zajedničko. I na neki način time što sam ja tu predstavnik Otomanskog imperija i što vi mene razumijete preko svoga jezika i svojih kulturnih kodova i osjećaja, onda i vi imate nešto zajedničko sa Otomanskim imperijem. O tome se naime radi. V bistvu si dal dobro definicijo neke perspektive Evrope, oziroma kaj Evropa ni danes in kako ta prostor, kjer smo zdaj izgradili še više zidove, kako se ta prostor, odnos do Evrope tega prostora, kaj tukaj nas, kam to pelje? Nemam pojma, ali mi imamo problem i Evropa ima problem. Naš problem se razlikuje od evropskog problema, ali pri tome smo mi dio evropskog problema. Evropski problem se sastoji u nečem što se meni čini jako ozbiljnim, a to je nedostatak vezivnog materijala u građevini.
U ovim krajevima, pa prema jugu, postoji nešto što se zove suhozid i nešto što se zove umjetnost suhozida. To je dakle ono zidanje bez maltera, tako da kamen ide na kamen, a da ga ne vezuje ništa. To ovdje postoji, ali to u europskom slučaju ne postoji i ne može postojati. Europa danas djeluje kao jedan prilično nesiguran suhozid. Europa funkcioniše kao zajednica banaka i zajednica financijskog, gospodarskog interesa. I to je jako loša stvar. Europa nema svoj identitet, ili ako se govori o identitetu Europe, onda to govore neki klerofašisti, moram ih nažalost tako nazvat, koji vam govore da je identitet Europe kršćanski identitet. Bogati kao da kršćana nema u Crnoj Africi, Latinskoj Americi, Australiji i na Pacifiku. Evropski identitet je skup svih evropskih identiteta i evropski identitet je identitet onog drugog. To je u definiciji evropskog identiteta. Isto kao što je, koji je jezik Europe? Jezik Europe je jezik prevođenja. Nije jezik Europe fucking engleski. Pogotovo sad nije fucking engleski, jer se engleski govori samo gdje? Na Malti i gdje još? I u Irskoj. Engleski se više u Europi ne govori. Problem je, nije problem u tome ako ćemo, nije problem tehničke prirode to što bi svi sad trebali govoriti engleski. Problem je suštinski. Problem je u tome da bi se mi trebali osjećati jako loše što recimo jednim dijelom naše domovine, svih naših domovina, vlada Viktor Orban. To bi nam trebalo na nas djelovati kao kamen u bubregu. Istina, nešto manje na nas ako smo Slovenci ili ako smo Hrvati, a nešto više na nas ako smo Nijemci ili Francuzi. Mislim, ja da sam Nijemac ili Francuz na dužnosti u Briselu, pa ja bi iz vlastite kože iskočio zbog Viktora Orbana. A njima je manje više svejedno, jer to ne remeti mir banaka i ne remeti mir teške industrije koliko je još ima i ne remeti bescarinsku zonu, ne remeti Schengen, ne remeti odnose sa, ne znam, Kinom i onda možete imati fašista za predsjednika. To je ono što će uništiti Evropu ako ju nešto uništi. Ker imamo občutek, kot da smo povlekli dve kratki, ne? V tem smislu, da imamo vedno več nacionalizmov, istočasno pa zgubljamo identitete, tradicije, te prave nijanse, ne? Tudi če pogledamo mesta evropska, popolnoma postajajo vedno bolj ista. Tako, paradoks je. Nije to paradoks. Nacionalizam jest negiranje identiteta. Nacionalizam je zamjena za identitet. Nacionalizam je invalidni oblik identiteta. Nacionalizam je negacija identiteta. I to je, mislim, to je stvarno tako. Jer da to nije tako, najveći Srbin bi stvarno bio Šešelj,
najveća Hrvatica bi bila gospođa Kolinda Grabar-Kitarović, a najveći Slovenac je, da ga još jednom spomenem, bi bio Zmago Jelinčić. A mi znamo da to nije tako i da Šešelj, Kolinda Grabar-Kitarović i Zmago Jelinčić o Srbima, Hrvatima i Slovencima ne znaju zapravo ništa i o svojim identitetima nemaju blage veze. Mislim, ako sam ga već spomenuo, taj Jelinčić sasvim sigurno nije čitao Lojzeta Kovačića, ni Vladimira Bartola, niti ima pojma ko su ti ljudi. I to je, mislim, tako stoje stvari sa nacionalistima, mislim, ne samo kod nas, nažalost, nego, mislim, eto, i u Washingtonu, mislim, imate onog narančastog poglavicu, koji o Americi i Amerikancima, mislim, ne zna ništa. Ali je nacionalist. Zdaj, ta letošnji mesto knjige je posvečena vodam in me zanima, zdaj voda je lahko vse, ne? Smo narejeni iz 3/4 vode, planet je narejen iz 3/4 vode, se pravi, je neka povezovalna materija, lahko je pa tudi meja, imaš mogoče nek odnos do vode, že ko smo pri tej temi, tudi tvoj del. Pa teško je o tome govoriti, jer kad čovjek počne o tome govoriti, malo se osjeća blesavo. I malo se osjeća kao da govori sama opća mjesta. Meni se čini da se tako ne bi osjećao samo kad bi o vodi govorio recimo u Sahari ili u nekoj saharskoj državi. Iako ovdje gdje se nalazimo započinje ta velika i veličanstvena i divna priča o vodi, počinje na Krasu, a završava negdje na albanskim prokletijama. Dakle, na tom kraškom masivu koji počinje malo sjeverno od mjesta gdje se mi nalazimo, a završava negdje u planinama Albanije, ili se nastavlja sve do Mitske planine Balkan i ne nastavlja se. To je zapravo područje čiste vode. I to je područje na neki način područje svete vode, ne svete vode u crkvenom smislu riječi, nego u ekološkom smislu riječi. Dakle, vode u njenom elementarnom obliku i svega onog što ta voda znači. Ima ona apokaliptična varijanta koja meni, kao i sve apokaliptične varijante, jako ide na živce, jer naprosto mislim da funkcionira kao EPP, a ne kao nešto ozbiljno. To je ona varijanta da je voda nafta budućnosti i da je voda tekuće zlato budućnosti. Oni koji takve budalaštine govore vjerojatno nisu svjesni kakvom to budućnost zamišljaju, jer da bi voda postala to, zemlja bi morala postati toliko zagađena da bismo i onako pocrkali od svega drugog i ne bismo stigli crknut od nedostatka vode, jer bismo već odavno bili mrtvi od svega drugog. Mislim,
Evo, trenutno na HBO ide serija Černobil, koju treba pogledati iako nije toliko dobra kao što se priča, pogotovo nije dobra ukoliko ste čitali Černobilsku molitvu Svjetlane Aleksijević i ukoliko ste, kako bi se reklo, imali kontakt sa artefaktom koji je stvarno vrijedan na tu temu. Dakle, da, to je voda. Sad možemo o vodi kao metafori, a možemo i o antivodi. Antivoda je more. More nikako ne može biti voda, zato što ćete na moru umrijeti od žeđi. Dakle, more je radikalnija negacija vode od pustinje, jer u pustinji možda i naletite na oazu, pa sa palmom i kako se već to zamišlja u dječjim snovima sa izvorčićem koji žubori, ali u moru nema oaze, nema izvora, u moru nema ničega, gotovo ima da crknete od žeđi ukoliko vam neka izraelska tvornica vode ne preradi more u vodu. Ampak mogoče pa ta apokaliptična ideja, pa mogoče imamo srečo te vizije, ker če ne drugega, nas bo ta zemlja prisilila, da bomo mogoče nehali se vojskovati, ker konec koncu planet je toliko velik in verjetno nekam v vesolje ne bomo se preselili in če se ne bo vzpostavilo neko sodelovanje, potem bomo šli hudiču. To me podsjeća na staru reklamu za Fruktal. Prvo, ja mislim da nema ljudi previše na zemlji. Čak i Slovenija, koja je relativno mali komad zemlje, sa svoja 2 miliona stanovnika, jedna prilično nenaseljena zemlja. A sad pokušajmo zamisliti koliko je nenaseljena, Ukrajina. Govorim samo o zemljama koje nemaju pustinju. Recimo, Australija je također potpuno nenaseljena, ali eto, Australija ima te nenaseljive dijelove, pa hajde recimo to. Ja mislim da je problem ljudi jednostavno druge vrste. Ljudi imaju problem jedni s drugima, a ne s tim da nema prostora. Mislim, Hitlerova ideja o Lebensraumu je problem njegov se sastoji u tome što on nije bio u stanju živjeti sa Nijemcima. I onda je nekako htio raseliti Nijemce, valjda što dalje od sebe. I tako je, čini mi se, i sa ovim ostalim. Mislim, strah od izbjeglica. Pa strah od izbjeglica je strah od ljudi. Ove koji nisu izbjeglice moraš podnositi jer imaju osobnu kartu i njih policija štiti. I onda vidiš nekog nesretnog, čovjeka iz Sirije i poludiš, hoćeš ga zatući na licu mjesta, jer to naime smiješ i možeš. On nema dokument. I to je problem ljudi. E sad, ja imam problem s ekologijom.
S jedne strane, ja vjerujem da je tako, jer ekologija je također nešto u što vjerujete ili ne vjerujete. Ja, dakle, vjerujem u to. Ja stvarno vjerujem da ne treba, da smog nije zdrava stvar i da nije dobro ako rijeka smrdi i u njoj nema riba. Ali, s druge strane, ne bi se baš trebalo pretjerivati. A meni je objašnjenje da je ovaj maj bio tako ledeno hladan i kišovit, da je zapravo to pokazatelj globalnog zatopljenja. Dakle, ako ti je hladno, to je globalno zatopljenje. Ako ti je vruće, to je isto globalno zatopljenje. Tu vrstu paradoksa nekako ne volim, premda nisam Donald Trump. Damo besedo publiki, vprašanja. Rekao si da nemaš pojma o tome što bi eventualno moglo biti. Ali toliko koliko znaš o povijesti i općenito, ko bi mogao znati o nečemu što nas čeka sutra, ako ne ljudi kao što si ti? Vizionari na neki način stoje na tim tvrdim temeljima. Pa uvijek postoje dvije vizije. Postoji minus vizija i postoji plus vizija. Minus vizija kaže da će sve otići k vragu i minus vizija kaže da ovo sve izgleda kao 30. godine u Europi, a plus vizija kaže da svijet nikad nije bolje živio, da diktatori nikad nisu bili bolje kontrolirani i da se i sama pojava Donalda Trumpa pokazuje koliko je zapravo siguran naš svijet. Jer mi, evo već skoro 4 godine gledamo kako Donald Trump nije u stanju da učini ništa. Jer protiv sebe ima stvarno jednu demokraciju i protiv sebe ima jedan sistem koji njemu ne da. I kad na takav način mislim, meni se Amerika danas učini ljepša i veličanstvenija nego ikad. Jer tamo neki sudac iz nekog Arkansasa radi probleme jednom manijakalnom diktatoru, potencijalno. I zahvaljujući tamo nekom sucu, zahvaljujući sustavu koji omogućava sucu da radi to što radi, Trump ne može biti Trump. Pa nije li to divan svijet? I nije li to divno? Istina, i to opet zavisi od perspektive. Jer kad stvari gledate iz perspektive Damaska, izgleda jako loše. Ili kad ih gledate iz perspektive, ne znam, Pečuja i ne znam, iz perspektive Budimpešte, stvari izgledaju loše. Izgledaju jako loše i kad ih gledate iz perspektive Karakasa. Samo opet ja imam problem s tim što su svi zgroženi Madurom, koji je neki smiješni vozač kamiona, koji je greškom u sistemu postao ono što je postao, a nisu zgroženi Orbanom, koji je također nastao greškom sistema i koji uspijeva provesti ono što onaj vozač kamiona ne može provesti. Dakle, u minus verziji sa nama je gotovo, vrijeme je da se raziđemo, a u plus verziji nikad nam nije bilo bolje.
Naravno, ova plus verzija se više odnosi na svijet u cjelini nego na nas, na brdovitom Balkanu koji inače počinje južno od Beča, jer mi smo se dobro udesili sa svojim malim smiješnim državama. I još samo ovo, ako sam već počeo o tome govoriti, mislim da su i Slovenci u tome jako loše prošli. Jer danas je Slovenija, ima jedna jako ružna riječ koja počinje na š, srpsko-hrvatska, balkanska, a govori o nečemu što se nalazi oko naših stražnjica. Dakle, danas je Slovenija to nešto na š Europe. I da nema Hrvatske, Slovenija bi bila zadnje mjesto u Europi, zadnje mjesto na svijetu. Samo postojanje Hrvatske i postojanje likova ko što je Kolinda Grabar-Kitarović i Plenković, i to Sloveniju spašava od najgore sramote. A Slovenija je prije 30 godina, istina u jednoj nesavršenoj federaciji, u jednoj lošoj federaciji, u jednoj nedemokratskoj zemlji, u jednoj naopakoj zemlji, bila zapad. Bila je svijet. Pa mislim, vi se sigurno sjećate šta su nekad ne samo Jugoslavenima, južnjacima, nego i vama šta su značili gorenje strojevi. Pa gorenje, pa to je bilo čudo. Danas je gorenje puno manje od nečega smiješnog što se zove Beko, a nije beogradska konfekcija, nego je neka opskurna turska industrija frižidera. Danas je taj Beko za gorenje svemir. Uostalom, mislim, ta sramota da je Ivica Todorić kupio Mercator. Pa ja da sam Slovenac, malo više nego što po tom svom nesretnom djedu jesam, pa ja ne znam, ja ili bi ubio njega ili bi ubio sebe. Istina, u Sloveniji od toga nije bilo neke velike štete. Šteta je nastupila u Hrvatskoj, gdje je nestalo Mercatorovih dućana. I postali su svi Konzumovi dućani, a dok su postojali Mercatorovi dućani, postojala je neka raznolikost u ponudi, pa se moglo nešto i kupiti što nije uniformno, onda je nestalo Mercatora i ostali smo bez ičega. Hladilniki so tudi preživeli imperije, ne samo družine, tudi gorenje, štedilniki, hladilniki so še vedno delajo, ne? Tisti stari, mislim. Da, ima tih slučajeva i to su potpuno fascinantni slučajevi. Iako ima ljudi koji imaju obodin frižidere, koji također još uvijek rade, a to je još luđe, jer gorenje formalno postoji i gorenje proizvodi dosta simpatične tu bijelu tehniku, iako, mislim, manje više na nivou bizarnosti, a od obodina nije ostalo ništa, to je sravnjeno sa zemljom. To je naime bila tvornica na Cetinju. Še kakšno vprašanje? Šta se danas može cijeniti u Sarajevu? Ja imam neku čudnu vez sa ovim gradom, provela sam tam mjesec ili dva i čitala sam sve ove vaše priče o tom gradu i provela vrijeme na Mejdašu i tam okolo. I kad vidiš ovaj DBI i Sarajevo City Center, čini ti se, šta je to tu sad? Ima još nešto osim ćevapa i ne znam, pita ispod sača, što se može cijeniti danas u Sarajevu? Ili se samo može cijeniti nostalgiju? Da.
ne mogu se stvari svoditi na nostalgiju, to je jedna stvar, a druga stvar, Sarajevo je sad naprosto drugi grad i možda bi kompetentni da o tome nešto govore bili današnji mladići i djevojke koji imaju 17, 18, 19, 20 godina. Jer sve što bi recimo ja rekao bi zvučalo stereotipno i tipično za ljude koji uđu u neke godine. A ja se toga pokušavam jako sačuvat, jer su mi moji ljudi iz generacije mojih roditelja i moji roditelji i ljudi iz generacije mojih none i noneta užasno išli na živce sa tom pričom kako je Sarajevo nekad bilo, kakav je Zagreb nekad bio, kakva je bila Slovenija u vrijeme kad sam ja bio mlad i vraćao se iz Prvog svjetskog rata. Mislim, Slovenija je u to vrijeme umirala od gladi, ali je njemu se to činilo nevjerovatno kako je to bila jedna sjajna zemlja. Toga se eto ja bojim. Što se tiče BBI centra i svih onih užasnih, nakaznih, tranzicijskih građevina, trgovačkih centara i užasnih, ružnih, jeftinih, staklenih zgrada, to je nešto što pripada nesretnim slučajevima tranzicije i nesretnim zemljama tranzicije. U toj stvari su zemlje južno od Slovenije redom najnesretnije u Europi. Ja sam se recimo donedavno tješio strašnim pričama o Bjelorusiji i Lukašenku i zaostajanju za Europom i svijetom i to sve skupa i onda sam prije 3 tjedna prvi put u životu bio u Bjelorusiji i u Minsku. I na povratku me uhvatila depresija jer sam vidio da je zapravo taj Minsk i ta Bjelorusija u odnosu na nas južno od Slovenije, Helsinki, sa pozlatom na vrhu. Naime, mi smo tu u smislu tog uništenja, u smislu tog divljeg kapitalizma i u smislu tog odsustva bilo kakve empatije prema javnom prostoru i bilo kakve ljubavi za vlastite ulice otišli najdalje. Mi smo najnakazniji, nažalost. Zaključimo, če ni še kakšno vprašanje. Mogoče še to, kaj pišeš, kaj lahko pričakujemo v Sloveniji v prihodnje? Pa u Sloveniji možete očekivati nešto što sam ja davno napisao. Naime, u sanjama treba izaći prevod, to će, ja mislim, početkom sljedeće godine izaći prevod moje knjige koja se zove Rod, a to je jedna knjiga od 1000 i 100-tinjak strana, koja uglavnom govori o mojoj porodici po majčinoj strani i još o koje čemu drugom. Ali je isto
fakcionalno, fikcionalno. A pišem, svašta pišem, ali između ostalog pišem i neki roman, pa ćemo vidjeti kad će biti napisan. Ok, če ni drugih vprašanj, Miha, kaj praviš? Zaključimo. Jaz se zelo zahvaljujem za ta krasen pogovor in Miha, še ti naprej, kaj